Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye guhura n'akaga gakomeye, aho amakuru atugeza aka kanya tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kurusimbuka. Amakuru akavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kwisanga mu rugo rwe hari abasirikare bari kumurasa, ariko nanone hakaza kubaho abasirikare baje kumurwanira mu buryo bwa kinyamwuga. Ni inkuru tugiye kwinjiramo mu buryo bwimbitse kandi bweruye, tuze kumenya icyago Perezida Evariste Ndayishimiye yahuye nacyo cyangwa se icyago yarahuye nacyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbutse urupfu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi hacicikana umwuka uvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gisirikare cye cy'u Burundi FDNB hamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri bibiri. Bikavuga yuko hari ibyiciro bishyigikiye Evariste Ndayishimiye n'ibyiciro bidashyigikiye Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bivuga yuko byateje icyago gikomeye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bigateza n'ikibazo ku rwego ruri hejuru. Aha Perezida Evariste Ndayishimiye rero akomeje kugenda hamuvugwaho amakuru menshi mamo yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya turi kuvugana ashobora kuba ari no mu bitaro bitewe n'imyivumbagatanyo yabaye muri perezidanse ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko amakuru avuga yuko imyivumbagatanyo yabaye mu gihugu cy'u Burundi yaturutse ku bwumvikane n'ubundi buke bumaze iminsi buvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi kandi turaza kunyarukira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye tugire amwe mu makuru tuza kumuvugaho. Ibi byabaye ariko bivuga yuko hari impinduka zidasanzwe yakozwe mu gisirikare cye cya FDNB. Amakuru kandi atugeza aka kanya nuko uwitwa Referiyo Ndikuriyo mu gihe gitoya ashobora kuba yakwamburwa inshingano ze. Byose turaza kubyinjiramo neza tuze kumenya uko bihagaze. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe yo mu gihugu cy'u Burundi tukiyarimo turi buze kugarukaho, turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International bivuga yuko kiri mu iherezo rikomeye. Amakuru akavuga yuko nyuma y'uko umutwe wa M23 hari ibaruwa wagize gutya igasiga hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ikoresheje nayo drone, bikanavuga yuko byaguye Bujumbura kugira ngo indege bayihanure, kuko bivuga yuko yakoreshejwe icyitwa ubuhanga budasanzwe benshi no gukora ubushakashatsi bw'iyi ndege. Bivuga yuko ishobora kuba ari n'iy'Abashinwa, abandi bakavuga bati n'iy'Abarusiya itaramenyekana ubwoko bwayo. Ahangaha biravuga yuko igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC FDNB aka kanya bari kwibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko M23 yasize ubutumwa ikoresheje drone y'umutwe wa M23. Ibi byose turaza kubijyanamo mu budasa bw'imitsi kandi bweruye, tuze kubabwira uko situation ihagaze muri rusange. Tukibirimo kandi mu gihugu cy'u Burundi turaza kunyarikira za Makamba tumenyekire Rumonge, aho bivuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje gushinzwa kwifatanya n'umutwe wa Red Tabara. N'umutwe wa Red Tabara hakomeje kugenda hatangazwa amakuru yuko ukomeje kugenda ushinzwa gufatanya bya hafi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ibindi byiciro bitandukanye bivuga yuko birwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi, bamwe muri benshi bakomeje kugenda bavuga yuko politiki ikomeje kugenda ikoreshwa n'ishyaka rya CNDD-FDD ari politiki ikomeje gushyira mu kaga cyangwa se mu bibazo uruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD, ariko nanone n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose turaza kubyinjiramo neza tuze kubabwira uko bihagaze. Hari amavugurura yabayeho hagati ya leta ya Kinshasa na leta y'igihugu cy'u Burundi, turaza kubabwira ese amavugurura na yahe, ni mu buryo asabwa imbitse kandi bweruye. Tukibirimo kandi turaza kunyarukira mu yandi makuru adasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, tuze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Turaza kunyarukira za Cibitoke mu kigo cya gisirikare, aho bivuga yuko zimwe mu ntwaro zazibitse mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke zimuriwe ahitwa mu kigo cya Bururi. Aha hamaze iminsi hanavuga yuko ariho amura y'ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi imaze iminsi yimurirwa. Amakuru akavuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi iri gukeka yuko ari Cibitoke hashobora kuba haraswa muri iriya kampu, nyuma yuko bivuze yuko ariho hantu hacumbikiye abasirikare ba FARDC FDNB ndetse kandi n'aba FDLR. Ibivuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yabiketse yuko bishobora kuba byayishyira mu kaga gakomeye cyangwa se mu bibazo. Nshuti bavandimwe rero bakunze kadasohoka umuryango mugari, n'amakuru aba adasanzwe uba utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe.
Leta y'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko ishobora kuba yakoze amavugurura adasanzwe arimo no kugabanya abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi n'ubundi bagaragara ku butaka bwa Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko hagati y'abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu cy'u Burundi barimo uwitwa General Prime Niyongabo ngo yahasi ibibazo Perezida Evariste Ndayishimiye amubaza zimwe mu nyungu ziva mu ntambara bari guhanganamo n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ku ruhande rwa leta Kinshasa ikiri kubivamo. Amakuru akavuga uko leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda igaragaza yuko n'ubundi ngo iyo ikomeje kugaragara mu ruhando rw'urugamba ikomeje guhangana n'umutwe wa M23, ariko bikavuga yuko mu gisirikare cya FDNB bamwe mu basirikare bakomeje gushinja Perezida Evariste Ndayishimiye kungukira muri no ntambara. Ibi rero bitandukanye na resultat Perezida Evariste Ndayishimiye we atangaza cyangwa se agaragaza ku butaka bwa Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nyuma y'uko ibi bibaye biravuga yuko agiye gukora amavugurura harimo kugabanya abasirikare bagomba koherezwa ku butaka bwa Kongo nibuza bagashyirwa ku kigero kingana na 11% ugereranyije abandi basirikare bari basanzwe bagaragara ku murongo w'imirwano ku butaka bwa Kongo. Bikanavuga yuko kandi byateje ikibazo gikomeye nyuma y'uko ubundi ngo hari amaze iminsi hagaragara n'umwuka mubi ku butaka bwa Kongo ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi bageraga ku butaka bwa Kongo bagatangira kurasana ubwabo, abenshi bapfa amoko, uduce bavukamo n'ibindi bifitanye isano n'ibyo. Ibi rero bikomeje kuvuga yuko biri gushyira mu ihurizo rikomeye uruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ya Bujumbura ndetse kandi n'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi akomeje kugenda atugeraho mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, nubwo ibiri kuvuga yuko hagiye gukorwa amavugurura, Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntagaragaza igihe cya nyacyo abasirikare b'Abarundi bazahagarara gukomeza guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ku ruhande n'ubundi bikomeje kugenda bigaragaza yuko ibi bintu biri buze gushyira mu ihurizo rikomeye leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'ibibazo bikomeye cyane ukurikije uburyo ki urugamba ruhagaze ku butaka bwa Kongo, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi aho ibintu bikomeje kuzamba. Nshuti bavandimwe rero aya mavugurura biravuga yuko ari ayo kugabanya abasirikare intwaro z'igisirikare cy'u Burundi hakitabwa ku zindi ntwaro z'abafasha leta ya Kinshasa, ndetse kandi byanaba ngombwa leta y'igihugu cy'u Burundi yakomeza kohereza intwaro n'abasirikare, leta ya Kinshasa nayo ikongera amafaranga ndetse kandi n'ibikoresho bisanzwe byifashishwa n'igisirikare cy'u Burundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi kandi igashinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amwe mu masezerano arimo kugaburira abasirikare ku mirongo y'imiri ku rugamba, aho byagiye bitangazwa yuko abasirikare b'Abarundi bagiye bicwa n'inzara mu misozi y'Iminembwe hariya za Bibogobogo n'ahandi hatandukanye. Leta y'igihugu cy'u Burundi kandi ikagaragaza yuko ibi byose ari byo bigiye gutuma igisinyura amasezerano yarasinyanye na leta ya Kinshasa mu buryo bw'imifatanyirize mu buryo bwa gisirikare nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni amakuru tugeze aka kanya yizewe neza 100%. Rero murumva yuko ibintu byo mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba mwene nzamba. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byongeye kumubana gatogo, ibyo byongeye kumubana ikibazo. Benshi baribaza bati rero iyi filimi none itangiye hagati ya leta ya Kinshasa na leta ya Bujumbura iraza kurangira gute? Ese koko bikomeje kugenda bigaragara ko yagaragayemo de bande ndetse kandi ikagaragaramo n'umwakiteri ninde ugiye gutsindira urugamba rero hagati ya leta ya Kinshasa na leta ya Bujumbura. Biravuga yuko rwatangiye nyuma yuko hari amafaranga Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yemereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo amwe muri yo akagenda ayamuhereza ibice ndetse kandi nibigire n'umusaruro na mukeya bihereza uruhande rwa leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa yo ikagaragaza yuko hari ibyo yemerewe na leta y'igihugu cy'u Burundi, yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ibizabishobora ndetse kandi igafatanya n'umutwe wa igafatanya n'igisirikare cy'u Burundi guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Leta y'igihugu cy'u Burundi rero ikaza gutsindwa urugamba ku butaka bwa Kongo. Ibi byanakize ihurizo rikomeye ndetse kandi n'aka kanya bikavuga yuko nta n'ikintu biri gutanga ku rwego rudasanzwe. Nshuti bavanywe rero ibyo byose ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akavuga yuko ari urusaku rwumvikanye muri perezidanse muri Bujumbura nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ariko biravuga yuko ngo atari Perezida Evariste Ndayishimiye wari ugambiriwe ngo ahubwo ari abasirikare batumvikanye mu buryo busanzwe bw'ubuzima, agatangira kumvikana urusaku rw'amasasu rwaje guhoshwa n'abandi
n'abandi basirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Ibyo byose ni bigaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi umutekano wo ukomeje kugenda ukemangwa, bikanavuga yuko mu gihe uyu mutekano wo ukomeje kugenda bigura intege bishobora no guteza igihugu cy'u Burundi ibibazo muri rusange nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ngayo nguko rero nibyo igihugu cy'u Burundi bikomeje kuba gaterera nzamba ka nyina wa nzamba, aho mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye we ari kuvuga yuko buri kimwe azagikemura mu buryo bwe ndetse kandi akoresheje ingufu, ariko benshi bibaza bati se uyu mugabo ko akomeje kugenda